Hingtin, aninek teo bang chibanga laklut subzan le itaksa dia hiblutam hiyan chi yan non dia. The digestive system consists of alimentary canal and associated glands. Alimentary canal chite banga hiyay chile ilaklut na kipata apot hiyat na tangen na ibe. At chile mingten mga kilalut, ikama kilalut, ay suksuk, igor ko yalut suk, ay hitsa nga igil piyalut, ay hitsa nga ka small intestine, large intestine na lutsukin, pakit siya nga rectum, enasapot. Enasit siya kato. Mo, tawa nga po siya. Why ting-ting ka, elementary ka na lebe. Associated glands si siya nga pancreas, si chite kong liver, sin, ni chite mo, why ka associated glands sa telkahi. At chile, digestion kit siya bang laklutam hiya mi chile bang telkaya mi chile, ama sa pimpina, chewing, haizan na. Mo, swallowing, val na, yan nik te kihain kiwal. Mole, and digestion of food. Itaksa sunga ka amal niyo akin ninson na and elimination of undigested matter. Itaksa pa ka haisan thilo ting itaksa sunga haisan thilo am ting ting ha pa siya na elimination. Mo eliminate means removal to kibangahi. Meaning elementary canal is nga ka. It is a long muscular and coiled tube. It starts from the mouth and end at the anus. Here then again. Elementary canal is nga ka. Saupi muscular is nga hataksa atang petaksa kibol and coil tube is coil ti chicha hakezial chinayo. Chakizial nyo nga chinay coil tube. Ikamaki patakipanin ito abri. Mo ba na yan sugya? Ama sa pinaka kam. Ikam ka elementary kanila dia ama sa pinpinibe. Hilinig din ti ilaglot na mo. Bakal cavity aki hongin. Pai hit siya nga ka. Ikamaki laglot. And then, bakal cavity chicha nga ka bang chinahya mi chile. Kaya yan suglechen. Bakal cavity chicha nga ka. Ihati ichiltui. Ay kele. Ileya pata. What hirando. Anang ninyam te salivary. Wah. Why ting gom kong ka. Bakal cavity chichive. Ay lakte. Wah. And then, bang hiyam chile. An ka. Kipetin chin. Why hichang ha kihayin. Masticated by the teeth. Masticated hichang ha. Akaknop na di nga tuwa maom. Chinay The chew food gets mixed with saliva secreted by the salivary glands. Kaya ichiltoy. Ang kipatay na the salivary glands siniti mo. Why tiya pata, chiltoyon potato iyan ka, kihelin. Why hitchang ha? Ilayin ka, why an kihelsati ka, anabal. Valtay di nga, ana lalut. Mo. Aba na, ha, mau tama sa pimpina hiya, bukal kabityan ina hiya, amat atum na ka, ha. Ha ka, mihingtin ka, chili kininching. Pati ka bang hiya chili incisor, canine, premolars le, molars hi. Aba na yan di nga, ang leuchin. Incisor iti ka iha amay lama pandidil, hiya mahiyam teng genay ve. Canine iti ka tiger kong, uwi kong ang leuchin, ahaw zoom zegat mo. Why na iuwi ha, iti ka canine ve. Premolar iti ka canine te hit nunga, iha umte, at tunglam dew, anatiig dew ta mo. Why kita molar iti na, why iha dong lama, anong lampa nga, ha, anatiig, anapal di diata, why ka molar sa hiyo. Atungan waya kinive kahi, why ka. Aba na, tang iti kalay, gen na hiya, fleshy muscular iti ka, taksa, mo, taksa, kibol, itaksa kahiyang katahiya, why nung lampek apata, at si to why nung lampek to, kiso, sinay It is free at the front. Amailam ka uda na kisan kay, nalayo tang sa na mailam tang sa tinibyo mo. And can be moved in all direction. Una lang naman ka, ihay-tay. Itaks, ilay ka, apoy mo na bang mangyan, chika yung sumnon lehang. Ama sa pinpina, an iniekte ka, ichiltoy, saliva to, swallow, balti na di nga, anagom ko, maybe. Mo, at ilay na masak pinpin, so bangay chile, anihayran to, ichiltoy, pag ka balti di nga, anagom ko min, igol sa nga, anatong lusog mo, igol sa nga anatong lusog. Anina, ipawti na di nga ka, ilay, poy mo ive. Laytom tiba nga pawot siya nga siyang law diak mo. Why ba na, ilay maasa nga ka,
hil al ai kele athuk chi khong ai kele ahum chi khong kha ki an thi ve en leo chin ile yu kha helak te kha athuk helak te na thuk thei bai dia ke ve ya idang tong lama pen kha akha ai lam te na thein ya apang tua ka al ya amai lam pen pena ahum ma hoi zaka ya ile ya test batch ki chi aphwal siu sewum ten kha ai ten kha bang hiu hiam chi le ma sa pen pena ahum al pai changa athuk le akha chi khong kha ana hen ka ku tuna salivary gland si endinga salivary gland si changa kha salivary gland si changa kha 3 pairs of ma chi thumam chini around our buccal cavity why ai kambang ikam hom sunga buccal cavity hom sung akim bela kha thumam eve salivary glands ama sa pen pena bang ama wa hi uchu watery material tui to kibang called saliva ichil tui why di kha anak pot saku uche bang jaka ya ichil tui poi moi hami chil kha ichil tui ten kha I annek te ananip sakun nal dil dilana koyu why jaka tha tampi pi sing lo kha an kiwal thebe contains an enzyme called amylase which acts on the starch and changes it into sugar called maltose he kha poi mo de he biology 11 12 phong lo ten le mo he saliva ichil tuin kha enzyme chi khat nei in chin hoi chu bang hiai chile amylase in chin he amylase ki chi fe te kha starch to on ki he khat changwa kha sugar chi khat so chin hoi sugar chi khat bang hiai chile maltose ki chi abana bang due to the presence of an enzyme called lysozyme it is also an antiseptic killing germs and bacteria antiseptic ki chi chi kha nan hi tuam gan hi ne tuam ana that thei te kha antiseptic ki chi he abana en sungnon dia esophagus it chak bol wi gen nai ya salivary glands dena ia tina ana en leuchin helak tenga glands parotid salivary gland kineya hoi bana hiya ya lung to ki bang pen ma sublingual salivary gland ki chen hoi cha helak plan hoi lama submandibular salivary gland heteng thum kha ya buccal cavity ki bela ichi chu ma heteng ning khati recap zol na hiya tuna golgui ending golgui chi cha kha esophagus hiya ikama pata thili ne ke alu chup na golgui ma hiya ama sa pen pen na it connects the mouth cavity with the stomach ikam to gil kisok akizom to also called the food pipe igol chi it runs along the neck and chest neck chi cha igol hinchin chest chi cha io hoi jaka igola lot sokin io ma lot sok hoi chi cha igil pi to sokai be mala yan neck te kha hilele igola kha an hai jan na him khalo zat na banga hi ai chile yan te kha gil alut na dinga an son so the rhythmic contraction and expansion of muscles that occur along the alimentary canal are referred to as peristaltic movements. Peristaltic movements is chite bang hiya mi chile kha siltuina balchanga kha yana gol abog namun laka kishin zel pai zel ai kele ton zel kizal zel ami be why movement kha banga hiya chile peristaltic movement ke chebe and then why ban bang jaka poi mo yam chili huchana hi the kele kha na an khana gel pi sung lama an ki son lu lo de be hey nasal cavity chi kha I hui lag lo na hi hey khana confuse ke on la ikaman kila lutin hey apata why ban hey apata salivary glands tom to yan hai tiang ki mixin why hichanga igol go ya kha son suka abana yan non dia gelpi chi kha yai ting ping pong i ve gelpi zil khat thei bang yai chile gelpi kha je se pa hi letter j to ki banga ki kwal nge wai ve and then thick wall back like organism apang asasa pacha bom to ki bang itak sa kahiang hi organic chi chang kha tak sa kahiang bien na yo kha cham te gi geding it is the widest part of the alimentary canal tana alimentary canal again bangale gola pata ilo ikama pata gola
gola pata igila pata ingoya lut so kinwai chang ito apot wai teng la ka kha ali alet namun pen kha igil pi ahi cheve pacha it is located on the left side of the body ivelam pa nga oh itak sa pumpi ivelam pa nga o mahi igol guya pata anangain wai hitcha nga kha igila pata kha ingoy nieu pen ingoy za aneu za pena ana hakson wai changa kha igil pin kha ana septuam to min wai te laka bang hiam aphatwam de chile igil pi pang inner lining asung lampang pata oh mucus ke chi khan nap chi khat chinai ve nap mucus takat napeve hydrochloric acid HCl chi chu mo wai changa kha protein digesting enzyme protein ana semnen theidi vitamin bangai chile pepsin ki chi pepsin hydrochloric acid le mucus kha igil pi asung lampanga kha anaki selu chinai ve igil pi na sep bang hiale function of the stomach chi kha apoi monai kele ana sep tegen na ayo mucus protects the lining of the stomach nap dan de kise hete kha whiten kha agil pi pen ithil nek te kha chemical compound tom ko ngai ja kha a organ itak sa kaya nga sialaw na dia kha wai nap dan na kise heten kha igil pi apang te na vengu mo wai cha hydrochloric acid ki chi pen kha bacteria chi khong ani nek te la kan ana ki hen lut khate kha ana thatoi ve wai cha kha yan nek pen kha ana thuk sa ko mo wai thuk sak bang ja kai chi le kha enzyme tom mum ten kha yan nek pen to ana ki helwa ana ki amal jok sim na di to bana protein digesting enzyme dena bangale protein digesting enzyme chi kha pepsin ichi te mo wai ten kha protein tom te kha hildang aho zoa ana hemnen sonu aba nai pai dia small intestine ingoi aneu zo pen hiya he sung lampang pe wai kha small intestine hi hay na sep bang hi chile ama sa pen pena ahi na endinga the small intestine is a long coiled tube hilwang akizial ngiu sawa to sa sawa hi chile wai cha bangale liver le pancreas apata thil tuam siak hiatam te aman kha ananga ive wai bana bang digestive juice bangza hiam kha aman le anasiak hiat be china mo small intestine chi changa kha metar sagi le alang kho nga saw zo chinai ve ingoi alian zo pen sanga metar khat point nga banga ana saw zo thing associated glands chi te la ka bang mga mai chi le kha ma sa pen pina liver chi kha isin gen na hi ma isin hi chi da nei ve isin am dan tak kha ai teng kha isin ahia hey hey koi la kam hiam chi le abdomen tung lampang engine acha kha isinu kha san dup sinai reddish brown chi kha san dup si mo dup kem kung na khut khona si kha chang hoa dup jeli den white dan si ma bi sinai ve and then itaksa adi nga kha glan tom te la ka alian pen hin chin hoi changa kha bile juice chi kha ana sekhia in hoi te kha ko ya ki khol khon hiam chi le gol bladder ki khol khon ma gol bladder chi kha hiya ya adum zel zul pen gen na he hoi bile juice ki chi ten kha fat globules ki chi hoi te kha emulsification na bolon hoi ten kha fat tom te kha ana semnen sono ma pancreas chi chang na kaya pati na yan ti may dua dena iba kilol dia pancreas chi pen kha hiya ya and then vitamin to kibang agap to kibang la koi dan ek khong bang sima bat mo wala kha pancreas hiya yai ibe yain bang hiya yai chile igil noya omin chin pancreatic juice ki chi kha pancreas apata hil chi khat ana ki se hiamin white kha carbohydrate protein fats ichi te kha ana ki healthy on why aki health changwa kha carbohydrate protein fats ichi te kha thil ho zowa sem ne na sum no no oh partly digested ki chi kha hoi taka zan dim dem tai dim dem nai lo chi nai ve a tai lo lom lo yan nek te kha
ingoi aniu pena lut soku waya banga le chi lekha ingoi aniu zaten kha digestion kha bukim takana hi ta ma wai huna bang chi carbohydrate chi te kha sugar glucose fatty acids glycerol protein ichi teng teng kha amino acid ka ana hi ko amino acid ana sok chi nai ta ve carbohydrate ichi te ma aba na yan no dinga gilzang neu pena dena iguan de cho hiya hilele ki hel kha to dia gilzang neu pena bang bang tum hiam chi le gilzang neu sunga kha ana kwal ke seu sem asanga singom min chin heti kha bangai chi le kha vilai ki chi ve vilai ki chin chin he na ana bok seu seu te asanga singom chin heti kha vilai ki chi ve ma hei vilai ki chi te kha bangai ya poi mo nawi chi le kha itaksa ka hian sunga poimo tuam di laklut na kha amawa na hi wei ana hi blut zat zato mo yan aki hairan sa te wa cha kha ei vilai ki chi tin kha blood vessel tuam amaw to kinaya ana ne yun chin hiai vilai ten an ki hairan sa na hi blut teu kha wai te kha i blood vessel a lu te ve digestive protein next sa te blood vessel a kila lutin wai blood vessel te kha intestine imoya alut na khabai process ka absorption chi hi khavegen thang ni assimilation chi kha vilaya pata blood intestine khonga laglo ta thil tuam te blood vessel tung to na mon tuam apia khia ta home za ka hai process ka assimilation ki chi itaksa kha bangale isela kha glucose ki chi te kha oxygen pansana kha carbon dioxide tuile tha a kha ana ki hen nen so ne ve mai saka glucose chi hong assimilation hitnunga kha glucose chi te oxygen to pangho ma kha thil to ma hen za ka namin bang hiam chi le carbon dioxide water to chi mo hoi bana energy tha he teng thuma hen ne na nom non ku chi bang thila tung hitnunga kha I anne undigested haizan zo lo ai kele I hi du lo teng teng kha ingoi alian zo pian large intestine lu te ve large intestine chi changa kha dena yen small intestine sanga tomzo in ai he chabang amau kha tuile chial tamlo vai an haizan lo pia pata ana hi lu to ma ingoi lian pen kha amiel pudan hi cheve rectum chi changa kha hi ai hai ito bang tum che ta kwak keng kongom namone ve last part of the large intestine hai ingoi pi abe namun takha rectum kichi ma hai ingoi pi a hip lawam pai swak teng teng kha ya rectum ichi namuna ki kholin chin semi solid facies hi chang kha akhal la hi chet lo atui la hi chet lo wa kha ana ki khole ve abana enas rectum athil ki khol teng teng kha he rectum athil ki khol seng teng teng kha ito bang payang po khejel ma Point enas chi bang yai chi le the last part of the alimentary canal hitai ve male and then through which fecal matter fecal chi cha ek is removed from time to time itak sai na dei lo wai te ipai sial na mun kha enas ki chi hi wai changa ito bang tung to na kha itak sa sunga thil dei hwai lo teng teng ipai sial na wai na sep kha ezation ki chi ba ai kha hoi ta kana chi lo hi ya I twai explain te tung to na thil tuam do thiau ma digestive ki chi banga hiya ma acha digestive system a primary organ si chi tuam te banga hiwa digestion to kisaya imuk ikam na sep banga hiya ma peristalsis ki chi bang hi hiam wai chana I annek te ikama patina igilpi bang chi bang na tunga wai bana digestion an hairan na to kisain igilpin bang na sepana nei kha ma bang chi bang in panlanga na nei kha gastric ichi te banga hiya bang jaka an hairan na poimo hi hiam chai mi chi bang hi hiam ma he chai chu I explain ha ke hin ka sia na thei ke le na gel thei ke le kon thi siam la
hoi chang kha igil rang neu penin anasep banga hian hai ran na ma hoi chang kha an hai ran na le lak lut na to kisaya kha koilak muna tung tang pe hiya mala den lama sang a sim sau khe sa sau chi na khong hoi te khong anen ki thagle chin tu mai din hiu hoi chang a pencreas ki chi ten an hai ran na le taksa dia lak lut na to kisaya bang na se panani khawa hoi bana isin bang chi banga pan lang na ne kha hiya ma an lak lut na to kisaya na taksa poimo dia hoi chang na ingoi lian pe na bang thila tunga hoi chang na gallbladder chia bang thila tunga he gallbladder le hoi takina isu kia hoi bana itaksa ki pan nek le tak inek ade ilo te bang chi banga pai hiak ya ma hei teng kha a question dan de wa hiya na thei le phatwang ma wa de hi ma na sin lai wa dia